米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tara mikansya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohai a rumias. Nanay malo ichen numita ko sual no kawas. Ato malo sapasama numita anini a rumias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以以赛亚60 sakat say atusir suasa Yerusalimau ka lumuat kalikat kiso a matia unikatli no chilal nahani mapatli ay no alien no tapang kiso saan。 以赛亚书60章1节说：耶路撒冷啊，起来吧，像太阳发光，上主的荣光照耀着你。萨利嘎嘎奥Talajua yumalitemo ita ko masamaanay a karurayan at lemak i matulor ko falutso. Nikaw rira matia o likat ko siniata no kawas ami patali ami patih ko to orip no mita. Ta haanan no kawas ami unsur ititaanan ami palata to ulah ningda. Ami patali atau mi patih ko to orip no rumah-rumah atamta。虽然我们会因为遭遇困境而灰心丧志，但上帝的恩典如同阳光照耀我们，温暖我们的生命。而主也差遣我们去分享他的慈爱，使许多人也被主的光所照耀，得着温暖。米多伦吉达，我们一起来祷告。Sila itay a wama a kawas。Mikansya kami to pipatali isu to urip nunyam. Ta pakapilias to kami to eman. Nanay pakani urip nunyam ama patahkar ko sini asa at ulah namiso ami patali at mipatih ko to urip no darimaay at damdam。 恩典的主，我们感谢你光照我们，使我们脱离黑暗。盼望我们的生命也能够彰显你的恩典和慈爱，使许多软弱的人能够被主所光照，生命得着温暖。Pakani i dalam anay angangan nutapang si Yesus Kristo ami tolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。